together now and share some of your ideas for this activity. Здесь говорят о том, каким образом можно читать современные газеты, смотреть современное телевидение, слушать современное радио. Потому что, в принципе, с учетом того, что все новости производят люди, то, конечно же, люди несут определенный байс, определенное предубеждение. Мы все сталкиваемся с теми же проблемами. Несмотря на то, что у них огромность, например, если это Индия, это большая страна, огромное население, но тоже те же проблемы и с фейк-ньюс, и с распространением информации в WhatsApp. And Afghanistan has so many influences internally, domestically by the different political parties and opposition groups, and as well as international community. So everybody has different stakes. It is very difficult to do to separate the real news from the fake news, because behind the real news or fake news there's a lot of political agendas, personal interests, and a lot of stakes are there, and people's minds are manipulated. The news representation would only show women like in the entertainment, or that when there is a disaster you will see women crying, but most of the time you don't see women doing the important work. Knowing that you see even women are, our Prime Minister is a woman, and there are women doing all the important work, but you don't see them. Actually, as I'm a lawyer and I also teach law, it is really important for me to understand the media literacy part and also the interaction between law and media, as how media can shape the opinion of people, and also how law can regulate in making media responsible. Мне важно понимать, как увеличить усилить медиаграмотность именно во время ЧС, как достичь людей во время ЧС, как послать им определенные сообщения, потому что сообщения и доступ к информации во время ЧС являются ключевыми факторами для спасения жизни. Я сейчас понимаю, кто моя целевая аудитория, как подать эту информацию, да, и какими методами. Environmental issues, for example, you do have to be able to critique and investigate the media coverage that's given to that particular issue. Or it might apply to information that you uncover online, or a search that you want to complete for information that you need for your personal life. So the critical skills that come with media literacy can apply to many areas of our lives.